Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze kuri tariki ya kangahe Kofi? Hari umunsi turi 11. Nta no kubyibuka tariki ya 12 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Ngende Meki Kayiranga. Nanjye ndi Kofi. Aha turi ni ku nkengero z'ikibaya cya Kibumba cyangwa se turi hakurya ya Kanyamahoro, ikirunga cya Nyiragongo. Twitegeye kandi amabere y'inkumi, twitegeye hari abari bahita gute urura musozi igera Kibati, hari Kibati, hari za trois antennes, hose niko twitegeye. Tubaramukije rero kandi tubaye ikaze, ngira ngo mwabibonye muri live twakoze mu gitondo, twakoze live hafi y'amasaha 2 twumvisha uko imirwano yari imeze. Imirwano yari huje M23 ndetse na FARDC. N'ubu ni imirwano ikirimo, aho imirwano ikiri inyuma mu kirunga hirya muri za Gitsimba ndetse na Nditi. Ni imirwano ubona ko yerekera mu kujya gufata umujyi wa Goma. Ni imirwano kandi yabyukiye hehe muri Sake, ni imirwano yabyukiye muri Mubambiro, ni imirwano yabyukiye ahantu hatandukanye. So reka rero tubahe ikaze. Kofi meze neza? Meze neza cyane. Uyu munsi nagombaga kujya gusenga sinagiyeyo. Wagombaga no kujya ku ishuri. Cyumweru uriga wowe. Iryo ngiryo naryo ntago narigiyeho, ariko icyo bivuze ni kimwe nuko yaba abanyarwanda cyangwa abakunzi ba Bwiza TV na Meki Kayiranga bose baba bagomba kumenya tese byaramutse bite ubu aho turi mu kanya. Wenda turi muri ya live bumvaga amasasu menshi, bumvaga amabomba. Ntidushobora kuza gusoza utarabyumva, ariko ikiba gihari ni kimwe, aba ari ukugira ngo babandi bari kure babashe kumenya ibiri kubera hano. Abari kure kuko urumva ntago abantu bose bakurikira Bwiza TV cyangwa n'abandi bose bashaka kumenya amakuru baza muri iki kibaya. Ikibaya tuba tumeze nk'abihebye ubundi. Kuza muri ikibaya wayubishe bombe. Iki ni ikibaya ushobora kuzamo ukajya kubona bombe kugera rwose mu bitugu ukayikorera rwose cyangwa isasu, kandi utavuze ngo iturutse hehe. Impande zose abari kurwana hose isasu byahaturuka. Ikindi cya kabiri noneho gitangaje ni buryo ki abaturage baturiye yaba kuri side y'umurenge wa Busasamana, abatuye kuri side y'umurenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda, ubona bikomereje imirimo nk'ibisanzwe. Bamwe barajya gusenga nkaho nta cyabaye, kandi wabibonye ko n'abari kuri side ya Kongo ariko noneho begereye ku Mukaba, ahari mu bice bigenzurwa na M23, ubona ko bari bikomereje imirimo nk'ibisanzwe. Abantu barimo barabyumva nyine ko ibombi ni ibombe, urusasu ni urusasu. Wari uri mvuga ngo byatuje ariko nta gutuza. M23 irashaka kujya mu mujyi wa Goma. Ibi byo noneho nibyo confirm, sibyo? Confirm rwose irashaka kujya mu mujyi wa Goma. Ntago M23 ishobora kurwanya intambara yo kuva mu gitondo kugeza aya masaha tuhari, kandi kabirwana mu byerekezo ubona bihari, kuvuga ko atari mu mujyi wa Goma. Ndetse n'abantu bamwe batangiye kumenya, bamwe deja bashobora ko bageze Gisenyi, abandi bagiyeho bashatse aho babagiye. Kubera iki? Ni urugamba ubona ko rufite target. Nyuma yuko abarundi baje bagatera M23 muri Ngungu, bagayitera muri Masizone, niza ko nayo icyari igihe cyo kugira ngo M23 ibahereze, ibahe ku miripuko, ibahe rwose. Ndi kuvuga n'imbone hano. Kofi wakomeza? Yego. Ari nacyo kintu wenda umuntu yavuga yuko uyu munsi ni nyuma y'imyaka 3 uru rugamba rutangijwe, ndetse n'ubundi ahantu rwari rwarakomereye ni kuri ibi bice n'ubundi yaba mu misozi ya Nyundo no muri Bizuru na za Kanyamahoro. Nureba n'uyu munsi ukuntu harimo gukoramo imbunda ziremereye, urabona yuko ushobora gutsinsura undi. M23 itsinsuye FARDC hano kuri Kanyamahoro igakomeza, ntekereza yuko Goma yaba yamaze kugira gute. Ntago Kanyamahoro yonyine arifata mu mujyi wa Goma. Kofi no navugaga nyine ni kuri uyu Mukaba w'ikirunga. Uvuga ngo M23 nifata ni control, ubundi umuntu uri gufata ikirunga cya Nyiragongo uri bukigumane
niwe uri buyobore iki kibaya cyose. Ntago kuvuga ngo wava Kanyamahoro nose tura mu rugamba iri kurwana nureba neza muri no misi cyangwa muri no ntambara yatangiye nta kintu na kimwe gusiga inyuma. Muri 2013 irwana mu hano muri iki kibaya nibwo yarwanye ifata Kanyamahoro iranakomeza igera mu mujyi wa Goma. Ariko uyu musi siko bimeze. None se nusiga umuntu mu mujyi wa Goma nako nusiga umuntu muri iki kirunga ukajya mu mujyi wa Goma uzamukizwa niki? Bivuze ngo byanga byakunda iki kirunga bagomba kukivamo cyangwa se bakakigumamo. Uvuga ngo FARDC irakigumamo igihaga ko nicyo gitumye umujyi wa Goma uhari, cyo gitumye izi defense ziri muri Kanyamahoro ziri muri iki kibaya kwa Mahoro n'izi mbunda ziteretse hariya zihari. Mu gihe M23 iragifata uko yatatseyo mugira imaze kuhafata bivuze ko noneho n'umujyi wa Goma ishobora kukota. Bivuze ko mu gihe byaza kunanirana hari izindi nzira nyinshi ubona ko M23 za gukoresha zishobora kujya gute zishobora gutuma uyu mujyi wa Goma cyangwa se abari muri cya gice bagira gute bahura n'ibindi bintu. Kuba M23 irimo gushaka kugenzura cyangwa no gukontrola ikirunga yaba ariyo mpamvu imirwano yahereye mu ntuza. M23 imirwano yatangiye irwana mu birindiro bya FDLR. Cyane urabona ko impamvu nuko guhera mu bintu bya FDLR kuko ntago wavuga ngo ugiye gufata umujyi wa Goma FDLR muri Gitsimba. Ntago bishoboka mwizakira bamfashe kano kantu. Ntago uzamuhumura ndaguhera ku ruhande. Yahumura ntago ugaragaramo. Yego fasha ka power bank nsigana telefone gusa. So no kuvuga ngo Kofi nuvuga ngo gutera FDLR muri coalition ya FARDC kandi ibizwi byo mu bintu byabayemo hano muri kino kirunga ubwo bazaga ubwo mu minsi yashize FARDC yakoze deployment ifata FDLR ibohereza Wazalendo kuri buri cyama cyose cyagiye gitanga Wazalendo bajya muri cya kirunga gusa nkaho bavuga bati tugiye kurinda Goma. Ndetse na ba FARDC bafitemo hara defense bivuze rero ko intambara ziri kubera hano muri Nyiragongo muri kino kirunga cya Nyiragongo ni intambara ubundi zo kugira ngo batsinsure bakureho defense za FDLR ndetse n'iza Wazalendo ziri hariya kandi ikirunga nibagifata baramanuka ushobora kumanuka agera Kibati ushobora kumanuka agera kuri 3010 ushobora kumanuka agera muri Rusayo ushobora kumanuka agera muri mu Munigi kandi deja bageze hejuru ya Munigi tayari Goma araba haba hahiye Kofi. Yego. Na twageze hano mu masaha y'igitondo ubungu wenda tugeze mu masaha y'icamunsi ni mirwano wahereza ishusho imeze gute kuri iyi side ya hano ya Kibumba n'ikibaya. Navuga ko ari imirwano ikaze ni imirwano isa nkaho ikomeye cyane ni imirwano bavuga ko kuko iyo ari imirwano ihereye mu gitondo urabona ubu ni saa 7:50 imirwano ikirimo avuga ko ari imirwano ikaze ugiraje n'indi minsi yose twagiye tuza hano kuko nibwo je naza bararwana gundi bakarwana nk'amasaha bagetarekera nibwo naza barwana kugeza n'uyu munsi w'igiterana bomba ushobora kumva FARDC bombe ukumva bibeturite bombe cyangwa ukumva umuntu so ni imirwano rigeze gusa ukurikije ubwo twahageze mu masaha 4 saa 3 yari imirwano wumva ko urusobe rwayo rwo guhozaho mu gihe rero ubu ngubu muri aya masaha ya saa 7 saa 8 isa nkaho yagabanyutse. So wavuga rero ko hari kugenda habaho ikendera ryayo ariko mu by'ukuri imirwano yo irakomeje Kofi. None umeke wenda tutagiye kupimirwa noneho ibikoresho birimo hano mu kibaya uwabasha gukora ikosa bakabimufatana cyangwa bakabimwaka twagiye tubona byinshi cyane mu 23 ikoresha nibyo yagiye itsindira kuri FARDC. Umuntu yavuga yuko ibikoresho cyangwa imbunda zirimo kurwaniramo hano n'imbunda zimeze gute ni ibikoresho ushobora guhereza yeshusho ku muntu utari uri hano. Ndategeza ko nashaka kujya wenda mu bwoko bw'ibikoresho burimo wenda uburyo ukimbajijemo nibwo niho harimo ntuza ntabwo nabikubwira ko fise nabigwa niki gusa icyo nzi nuko hano harimo ibikoresho byinshi cyane. So reka turebe kwanza ubwinshi bw'ibikoresho burimo hano kuko ubwinshi bw'ibikoresho burimo hano bujyanye n'abantu babiri barimo Kofi. Wazalendo hano harimo ibyama byinshi cyane harimo ibyagiye ku kirunga harimo ibiri Kanyamahoro harimo ibiri muri iki kibaya zose n'imbunda zirimo bakubwira ko ubundi kwanza kwisi kuri iki gihe umujyi wa Goma kwisi niwo mujyi wa mbere
kwanza Nord Kivu bavuga ko ari cyo gice ku isi kirimo ibikoresho byinshi ku isi. Igice cya Nord Kivu ubaza umujyi wa Goma, fata umujyi wa Goma niwo mujyi urimo abasirikare benshi ku isi, niwo mujyi urimo ibikoresho byinshi kandi bigezweho, urimo ifaro bigezweho, urimo imbunda zigezweho, urimo imbunda zishaje, urimo n'ifaro bishaje, urimo buri kimwe cyose, urimo ikoranabuhanga. Uvuga ngo ni umujyi urimo ikintu bita ibikoresho bya gisirikare, ukaba urimo n'ingabo nyinshi. Kubona ufata ingabo, urafata abarundi barimo, ufate FARDC irimo, ufate FDLR, ufate Wazalendo, ufate ntuza mercenaire, ufate MONUSCO, hano harimo ibikoresho. So rero ku M23 mbona okerekanye nivugije gutya, M23 yarabananiye simbeshya, yananiye igisirikare cya Kongo, yananiye iyi coalition. Kubera iki? M23 ibakubise imyaka 3, imaze kubafatana kubajyana ibice byinshi cyane, ku buryo M23 muri territoire zose zigize iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, usibye hari Ben ni itarageramo. So hano ubushobozi bwa M23 buri hejuru cyane ku rwego rwa FARDC, buri hejuru rwego rwa FARDC n'abayifasha bose. Rero icyo mbona cya mbere cyo, ntago ndi buvuge ko FARDC iteze kusubiza inyuma M23, sigusiza ifite igiki. Mwiza ndabeshya? Ntago mbeshya pe. Ndabizi ari buntuke na kare bahoze bantuka kuri live, ariko nta bushobozi igisirikare kiri kumwe na FARDC gifite bwo gutsinda M23. Kireka M23 nibishaka bango twe rugamba tururagaze dusubiye inyuma tubahaye ibice bya twafashe, ntago bishoboka. Rero reka bite mu bico mbashije igakora report tactique nkuko yabikoze, Ngungu ikabikora ntuza ikabikora hano Masisi zone. So ijya rero ni iki? Ijya nuko mbona ko M23 ibikoresho shaka kuzabisingira byinshi. Icyo wambazaga izabisingira izimbunda, kireka bazitwika, izazisingiriza, izazifata za BM muri kona hano, izafata ibyifaro kona, izafata byose turi kumva, kubera ko irabarusha ubushobozi. Naze mubwire ngo FARDC maze imyaka 3 iri muri report tactique. Wowe ntuka nawe n'abandi mwese tutabyumva kimwe, mutekereze nawe mwibaze kuva muri Cyanzu mu kirunga cya Sabyinyo, M23 yamye itsinda FARDC warivuga uvuga ku maradiyo ko bakoze report tactique, nako nta narimwe ndabona FARDC igaruka ngo isubirane ahangaha turi hano Kanyamahoro, hirya yaho muri Bizuru, Nyundo, Ikabuhanga, cyangwa se bakomeza hirya ntandi naha ku mabere y'inkumi ujya zabonaga na aha hose yobe turi hamaranye imyaka myinshi cyane ihari. Rero FARDC yarahananiwe cyane na coalition Abarundi baraje baragerageza wapi biranga, mercenaire y'abazungu baragejeje biranga, bagira naho bagwa hano muri kino kibaya. Turebe muri Sake niko bimeze, ariko ndakamaze tuvuga ahangaha rero intambara iri kubana, ndabona uko byanga byakundi iratinda, ariko M23 irajya mu mugira w'ubuhora tu. Kandi nunarebye neza M23 ifite uburakari bwinshi cyane n'umubabaro mwinshi, nyuma yuko yo ijya muri ceasefire ikajya mu buryo bwo gukora withdraw, FARDC ntibyiteho ikagumye kubarasa. Nyuma yuko FARDC iri kubarasa mu bice byinshi cyane, nabo bahisemo kugira gute kuyirasa. Ubona ko rero iherezo ari uko uyu mujyi uza kujya mu maboko ya M23 ikawutwara, ikawuhoza, ikawushakira umutekano, Wazalendo ikirukanwamo, FDL ikirukanwamo, FARDC ikirukanwamo, n'abandi bakirukanwamo. Cyane ko uyu mujyi wabananiye kuwuyobora, no mujyi ubona ko barya abantu bareba, abantu baraswa bareba, abantu baraterwa amabombe bareba, abantu baramburwa, ku buryo rero ubona ko n'igihe kigeze. Gena nabivuze nayo M23 kandi nayo ubwaye irabizi ko nubwo wenda ashobora kukubwira ngo dufite uko twapanze urugamba rwacu, dufite uko tubibona, n'igihe twe tubivuga, ariko nkamwe ngo muvuga gutyo ngo icyo mudashaka ngo mutaza mufata imbunda mu biko nini, abantu bakagutuka nk'ibitanga ngo n'abasirikare, abandi ngo ugura umusivili. Okay, nibyo, that is okay, ariko nta gihe M23 izigera ituza umujyi wa Goma ukiri mu maboko ya FARDC, ukiri mu maboko ya Kinshasa. Kubera iki? Bazakomeza haza amaramfort, ibikoresho bize biciye ku kibuga cy'indege n'ibiki byose bize, kandi icyo gihe byose biza ari ibyo kubarasa. Impamvu bivuga kuri no Goma, icya mbere Goma n'uburuhukiro. Nk'ubu ngubu abantu barasiwe Ngungu n'abarasiwe Masisi zone bose, ejo ndi bari barimo
hariho umukonde ejo wapfuye witwa Mike yapfuye yarase Masizone Mike Hertier wo mu FRDC aba inkomere zose za mu mujyi wa Goma abarasiwe muntu za muri Masisi Rubero bose baza mu mujyi wa Goma so nukuvuga ngo ikintu gihari cyo nuko uyu mujyi n'uburuhukiro bwa coalition niho ikorera akazi kayo niho ipangira urugamba niho ikorera deployment niho igene ugomba kujya so rero kuba M23 yarwana ivango nta gishaka umujyi wa Goma ngo n'icyo ukeneye ubwo yitegure nyine kuzajya ihora irya amabombe y'indege kuzajya ihora bagenda bagatoza bakaza ubu ejo bundi barangije ikose bamwe mu FRDC urumva barayirangiza baza kurasa ubu ejo bari mu bantu bari mu rugamba so bikwereka ko rero M23 iri supposed kwataka uyu mujyi kuwufata ariko ni nabyo tubona ko intambara y'iki gitondo intambara y'uyu munsi ku cyumweru ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 M23 iri kwa advancing iri muri offensive intambara ndumva none isaha igeze Kanyamahoro ndabeshya mwiza intambara igeze Kanyamahoro uko urumva ko niho bari kurasa nguko rero ko fiko bimeze by'umujyi wagomona ko byanga byakunda M23 ikeneye umujyi FARDC irabukeneye kugira igumye kuba ikomera ibupangira mu rugamba rwo kwirukana M23 ariko na M23 irabukeneye kugira ngo ibashe kurinda abaturage ibashe kurinda n'ibindi bice byose yabahoye erega uretse ariko ikintu no kugira ikintu gifatika niyo yakomeza inzira y'ibiganiro ijyana ku meza y'ibiganiro na leta ya Kinshasa icyo kintu rero gifatika ni kimwe nukuba yaba yamaze kwigarurira iki guverinora ya Kivu y'Amajyaruguru kandi tarafata umujyi wa Goma ntago wavuga ngo intara ifite ibice binini cyane ifite ibice binini cyane maze gufata ariko noneho key point ni umujyi wa Goma ndakubwiza ukuri ko na intelligence za M23 ntizakwa neza uyu mujyi batarawubona igisirikare cyawo biragoye ko noneho kibonye umujyi wa Goma byaba byoroshye ko baforma ngo bagire polisi oya bayigira ariko noneho administrative yakuzura neza bageze ubutegetsi kubera ko uyu munsi none n'ibyo bapanga byose leta ibi byivanga mu leta cyafite amaradio cyafite amateleviziyo akorera muri Nord Kivu aravuga abaturage bakumva ko leta igifite ubushobozi kimwe na leta ya Kinshasa uyu munsi none ntago yakumva ko M23 ikomeye cyangwa ifite ikifite batari bagira gute M23 itarabona umujyi wa Goma cyane ko uyu mujyi wa Goma numara gufatwa abantu b'Kinshasa bazabona ko M23 igize gute ifite imbaraga ko uyu munsi wa none babwirwa ko M23 nta mbaraga ifite idashoboye urumva bavuga ko idashoboye idateze gufata ahantu hamwe sibyo urumva bavuga ko idateze kujya ahantu hamwe ifata rero bikwereka ko noneho igihe kigeze ko ni iki barindire 2025 hano hari umuntu uri kunga ati nge ndi kumugunga saa kimeze nabi cyane kugeza aya masaha amabombe menshi ibitwaro bya FRDC byose bamaze kubihungishiriza hano ku kimashini ingabo ziri gucacana hano mu makambi wapi wabyumvisha imbunda bari kuzihungisha M23 kuri Axias barazinyuza ese ko mu minsi 3 tuvuye nko mu minsi 3 M23 mutugeze muri mujyi wa Goma baba bazijyanye se basazicisha mu Rwanda bazijyane kuri Kivu Rwanda se Rwanda nta muntu wakwinjiza imbunda mu gihugu bazijyana ese u Rwanda rukazerekeza erega ibihugu ntago bo bemeye guhunga ntago intwaro buryo uzisiga uragenda bakaziguhereza usubiye iwawe ntago bazi reka tuzabirebe gusa icyo mbona cyo Kofi iki ni cya gihe bavuga ko uyu mujyi noneho ushobora kuba ugiye mu maboko ya M23 uyu mujyi ushobora kuba ugiye kuza kandi nibimara kuba M23 irayibonye amaboko akomeye cyane n'aba bantu batayemeraga barayemera mu rwego mpuzamahanga barabona kuko irabifite ikibuga cy'indege abantu aho bashobora kuza gushora imari bavuga none twayishora dufite umutekano ikindi bantu bamwe bari baracitse intege kuko 2013 yarafashe gusohoka 2012 gusohoka 2013 barabona ko noneho M23 hari ikintu
ifite n'ubwo igifite iragifite, gusa abantu twemezwa n'ibintu. Uyu mujyi wa Goma rero ni umujyi ufite ibyo uvuze, abantu babyemera batabyemera, ni umujyi mbona ko noneho M23 ukeneye cyane pe, kuko ni ufata yaba ifite umwanya wo kudeployinga abasirikare aho za Masisi, irarwanira icyerekezo kimwe, ariko uyu munsi M23 irwanira mu byerekezo, iteranya umugongo. Bamwe barareba mu mujyi wa Goma, abandi barareba Rucuro, abandi barareba Masisi. Uzumva ni ikibazo gikomeye cyane. Nuvuga ngo bamwe umujyi wa Goma bawurebamo ibyerekezo byinshi cyane kandi bateranya umugongo, ariko mu gihe baba bakuyemo uyu mujyi wa Goma ni iki kirunga kikavamo, FDL zirimo zikakivamo, M23 irabigize gute? Iraba iri very good, iraba muri position iri good kabisa, iri better. Kivu y'Amajyaruguru cyangwa leta iharanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igare ni kimwe nimba uyu munsi ifite imitwe yitwaje intwaro irenga 240, M23 yo izabasha guhangana ute nimwe muri iyo mitwe mu gihe yaba yamaze kwigarura Kivu y'Amajyaruguru? Yo izahangana nayo kugira ngo iyo mitwe iri mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane by'umwihariko hari imitwe iri muri Kivu y'Amajyaruguru, M23 izahangana nayo gute? Kandi ihanganye nayo M23 muri coalition harimo imitwe ya Wazalendo, none zizangana nayo kabiri koko fe, ariko hari indi itabamo. Nk'iyihe yose ni Wazalendo. Hari umutwe gezo umushyikiye M23 se kireka twirwaneho, nayo iri kujya gute? Iri kwirwanaho iba muri AFC, ariko hano imitwe yose yagiye muki iyo kurwanya M23. Imitwe itarwanya M23 nta nubwo yarenga 5 cyangwa 10, cyuko zari yiyunze nayo igera muri 15 sinzi, kuko harimo niyo muri za Katanga, iyo niyo M23 iri kurasa. M23 nayo iri kurasa, ndimo kurasa muri Kanyamahoro, ishaka kuri kurasa muri Kanyamahoro. Urumva rero ko intambara none irongera atangiye, intambara irongera atangiye. Dakora icyo kiraturitse, baragiteye. Imirwano irakomeje, none turi hano rwose imirwano irakomeje. Kanitaba umuntu ntabwo byoroshye, urana ko iyi mirwano pe, nubwo turi kubivuga gutya twebwe, ni imirwano nishobora gutinda, ishobora no kumara n'igihe, kandi sinibaza ko imirwano nibyo navuga nkurikije ko ndi kubona imirwano imeze yo yongeye gutangira, si kakandi k'umutuku ni karimo se, nta kibazo. So urumva imirwano nkurikije uko imeze, ni imirwano ubona ko intego yayo nuko FARDC igomba guhagarara kurinda uyu mujyi, irawurinda iguma mu kirunga, irawurinda iguma muri position zayo za Kanyamahoro n'ahandi, cyangwa se irawuvamo M23 ziwujyemo, nyuma yuko M23 yabigize gute, yabifashe kino kirunga. FARDC bazahungira he? Bashobora guhungira mu Rwanda cyangwa bagahungira no mu mazi berekeza Bukavu. Gusa ariko mu bigaragara nkuko twabivuze ejo mu kiganiro twakoze ejo na mugenzi wanjye Olivier, ntago FARDC byoroshye ko yahungira mu nzira y'amazi ngo yizere. Ikindi simbona ko M23 baciye mu bice bya Sake, byabivuze ko inzira y'amazi ubwo bayihungiramo gute, biragoye. Byabivuze ko icyambu cya Nzoro nta gihari, habasiganye icyambu cya Gituku, ibyo bya bisigaye. Ikindi kandi urabona ko nk'abaturage bihugu bari kujya mu mujyi wa Goma, uribaza aho bari kujya ni hehe. Gusa namahirwe kuba abaturage bahunze imbere kuri M23. Bivuze ngo abaturage bakanyarucinya bavuye mu nkambi bakajya mu mujyi wa Goma, birabivuze ko M23 ishatse yanafungira umujyi wa Goma yibereye, irawufunga yibereye haraka, ishobora no guhagarara hano Kibati. Nta kibabaza nko kuba uri mu nkambi warahunze, ukongera ukayihunga ntago byoroshye Kofi, ntago byoroshye, ariko biraza kugira gute, ubona ko biza kusobanuka. Ndakomeye cyane. Ni ari nacyo. Wowe umeze neza se? Turi mu kiganiro.
mu kiganiro rwose yego ari nacyo kintu umuntu abona yuko yaba wa muturage wo muri Kongo yaratesetse Meki, yaratesetse muri ibi bihe, kandi ushobora kugenda ugasanga wenda reka mfate nk'umuturage cyangwa nk'umwana wahavukiye tungana urengeje imyaka 30 ho mikeya hafi yarabayeho mu buzima bw'ubuhunzi gusa. Uri mu myaka 30 wese byaramwafectinze, ndetse n'uri munsi yiwe gatoya. Kwanza abantu bose ba muri iki gihugu, ndavuga begereye igice cya Nord Kivu, Masisi, Rucuro, ndetse igice cya Nyiragongo, imva titangiye kurashisha yambunda yayo, sibyo mwe? Abantu muri yangana turagenda tunavuga iby'urugamba, tunabivugaho hano bari kurwana. Byari bimaze ka byahagaze, ariko urumva mu Kirunga inyuma ni hatari. Mu Kirunga inyuma ni hatari, hahiye kabisa. Mu Kirunga urumva yuko ntago harimo gukora ibira bibunda binini byo gusheringa, bari kurwana begeranye. Urumva harimo n'imbunda za sake ziri kumvikana hano. Abo ni abakanyamahoro bari kurasa. Ba FARDC. Mukotsa ibigori. Ni ibigori birimo bituragurika. Aho ni muri cya Kirunga hejuru. Uru rugamba urarubona rufata igihe kingana iki? Wenda by'abaturage reka tuye tunabiritse. Uru rugamba ni imberenge. Umvishe FARDC ko nayirashisha igifaru yarashe. Uru rugamba ni urugamba ubona ko rushobora kumara igihe kinini cyane, kuko FARDC ikeneye guhagarara kuri uyu mujyi, ndetse n'abamercenaires yazanye kugira ngo akazi kabo gakomeze. Nuko uyu mujyi urakomeza kuba uyoborwa na FARDC ndetse uyoborwa na leta ya Kongo. Abarundi bazanywe deployment zakozwe zose zikeneye kujya gute, zikeneye kugaragaza imbaraga zabo nk'uko bazigaragaje muri za Ngungu n'ahandi, ariko nabwo ntibazigaragaje ko baje nyine ari benshi, bigaragara ko bari babonye deployment nini. So babonye n'ibikoresho, babona ibyo kurya. So ubona rero ko hano buri wese akeneye kujya gute kwigaragaza. Kofi akeneye kwigaragaza. Ye nkabona rero ibintu biri buze kugira gute bishobora kuba imberenge. Urugamba utavuga, hari abari bavuze ngo Kanyamahoro yafashwe, oya ntabwo irafatwa. Kimwe ni Kirunga rwose. Cyangwa se ukazenguruka ukajya Kibati, ukagoteramo Kibati hagati, bakwikuramo bakanyamahoro. Ariko ushaka kuvangura kuramo Kanyamahoro nuko ufite control ku Kirunga. Reka noneho wenda tuve kuri no axe ya Nyiragongo, no turi, ariko n'ubundi wakurikiranaga amakuru kuri axe ya Sake bimeze bite? Imirwano yaberaga yari imeze nabi bya hatari muri cyane, ndetse muri village Kiuri na Mayutsi. Aha niho Mbetura ihagaze, ahirengeye, aho yashoboye gusubiza inyuma FARDC, aho imbunda zabo z'ubwoko bwose ziri kurasa abaturage bongeye kwiruka berekeza Goma na Nzuro. Mbetura nayo yongeye gufata uruhande rumwe rwa Sake. Avuga ko Sake yafashwe, urumva ko Sake ntabwo irafatwa. Yego, ariko urumva ko FARDC yahungisha imbunda zayo, sibyo? Urumva ko bimeze nabi. Birakomeye cyane. Reka numve amajwi y'imbone, numve. Imirwano iri kubera hano muri iki kibaya, ariko ukabona abaturage ntibyoroshye ko imbone yanjye irimo irambwira ko itari basha ko gukoresha telefone ngo yame, ko birakomeye cyane hariya muri Sake na Nzuro. Amakuru wenda yo muri Sake na operation zabayeho, report ya risasi na Mageruhi, turaza kubibabwira mu kiganiro kiri bukurikire. Ngo ntabwo byamukundira bakurya. Niyo mpamvu amaye audio nagira mbanze nyumve, ariko icyari gihari nuko Mbetura yarwaniye muri Kiuri na Manyutsi, kandi abaturage bo muri Sake bahunze. FARDC nayo yikugira gute ikwimura ibikoresho byabo nkuko nabikubwiye. Aha ngaha naho rero imirwano irakomeje, abantu barimo barumva imbunda uko zivuga.
ibindi ntibaza kwikurikira mu kindi kiganiro, ibindi baza kwikurikira mu kindi kiganiro. Gusa imirwano irakomeje, murumva ko imbunda zirimo ziravuga. Sawa. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe? Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast? The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Dode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Hotel Talent Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba, ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 266 77 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talent Pool.